Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti umuna a Timoteo Kapitulo 5, versikulo 8. Ngam no adda saan ang mga sikaso kadagiti kabagyan na, nang runa dagiti kameng ti familyana, tinalikodan nan ti pamati, kat dakdakes pay ngam ti saan amamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken yang. Lolo, ang istorya kayo man, may panggap iti tsimpo ti hapon. Ando nga minti kayat ko amamuan. Naulpit ang itaganggan na iti day. Kahit no may sakmet iti anagyan iti awagan da iti garison. Saan ka di nga agdangran? Kanagtakaw da kano iti, lolo? Kasano kayo nga ron ngay anagyan iti garison da? Aday, ay baga ka nagyanak iti garison dagiti ganggan na kasano iti? Ay nasingput sa iti dagiti hapon. Lolo, mawawag na angkal. Hello, angkal. Hello. Nimbagarabiyo dita. Kastamot, angkal. Nakaditita ni tatang, kasaritak man. Ay, uwan, angkal. Lolo, kasarita na kayo kano ni angkal. Hello, Bong! Sana siyak ni Bong, tatang. Ay, Siyak ni Guryo amanugang yo. ay, kunak nun si kanibong akong padray. Inton biyernes, sumarong karak di tabani. Anya ka diti kayo apasarabo, tatang. Kutsi ako ma. Anya. Awang kwartak na igatang ko iti kutse, tatang. O sige, sakton ti makamo iti pasarabo yo. Sapay mabisinak ta jak pay nangan. Lolo, kalkalpas tayo laang anangan. Jak pay ngaron nangan. Imut kamot. Halan, Barok. Ikam ni Lolo iti kanan na. Pasensya amon. Ay, uwan, angkal. Di ka pa'y nakaturog, anak. Rabiin. Umay ko iyalaan ni Lolo iti kanan na, tatang. Ngamin, agungot-mat no jak pa kanan. Ay, talaga nga agkabawan ni Lulom. Iso ada tayo lang ti mga awat kan kuan Oh, ato iti kapim lakay. Agyaman hak bakit? Nagsapa ka na bimangon. Nariwot pa'y laeng. Mapan kami ngamin iji barangay tala. Ingkam agbako na kadagiti kayanak amaladaga. Ala, sakbay nga inak agpasada. May tulod kayo pa'y. Wan gayam, nagchat kanyak di balasang da bayaw guryo. Kunana sumarong karni bayaw inton malam no biyernes. Ay kat nasayat man. Ni nga ipag, sumurot mat. Ay, jak amo no maanusan na ti agbiyahe day chay. Ngam awan lat amo ko no kayat na ti umay. Inton malam no biyernes, sumarong karak ije bani. Kaya't mo ti sumurot? Ay na, nagadayo. Jak makasurot. Makumikumak. Adda atendaran mi a field trip inton rabi iti biyernes. Field trip manan? Awan lakat makumikum ka. Ikamat iti panawan ni tatang mo Ikamat sarongkaran, iti oray maminsan iti makabulan. Awan nga rod panawan ko. Apay ay adagulit ka. No kayat mo, di si katimapan. Ha? Awan mo't lang pakairanudak kan kwa na tagkabaw mo't tan. Anya? Uy, anyat klasim nga anak. Adda kaya dito'y lubong no saan agapuken kwa na. Day tangar aramidem ita iti mismo nga amam. Kastan tumot ti aramidem daken ka. Ay, darasam nagpapudaw iti pagdigos ko, yaya. Tadamiting ko ita. Ay nalakay. Kat no nag-retire kan. Kas empleyado iti munisipyo. Senior citizen ka itaan. Ay, nakaretire ako na yan, nana. Kano nang ko iti radyaw nga damiting mi makaawat iti ayuda, nana. Ay nalakay. Amangan no saan kakaraman ang makaawat. Ay,
Mabit lang, tayo nakisagana ti pagdigos mau. Hello? Hello, Manang Doris. Kumusta kayon dito, Isabela? Hoy, babae. No awan ti ibagam, di ka kuman umawawag. Siguro, kayat mo ti dumawat iti kwarta kanya-kanya. Ay, awan kas tagandad ko. Sarong-karam ko man ni tatang Ay na, awan panawin ko amang sarungkar kin nila kay Pekto. Anya? Ay, unay kan. Anya aya ti basol ti amamkan ka. Taapay akas talaona yan ti guram kan kwa na. Jak kayat ti agtarakin iti agkabaw. Iso ajak kayat ti mapandita. Kanjak maanusan akasarsarita day jay alakay. Ha? Lolo? Apay ngagsangsangit kayo? Magdagita tumatayam ta na mangipatpatag ka na kwada. Siya kawan. Lolo? Ada kami dito'y amang ipatpatag kada kayo. Iso nga umay kanwan. Tentag merienda. Ay, palubusan na karumwar. Ay katuan na, Lolo. No kayat mo, kaduan kang agpagnapag na. Nanang, pampanunutak ni Lolo. Apay ana ibagam ti kasta anak. Ada ka di problema ka ni Lulom. Itay ayabak tapno agmerienda. Nakitak nga agsangsangit. Kat? Kunana na imbag pa'y kanudag iti tumatayab. Tadamang ipatpatag kadakwada. Ngam iso kano, katawan. Adaman ko maibagak no mabalin. Anya day ta. Anya nga ta no agaliwaksay tayo kadatatang itong Domingo, lakay. Ay katuna. Kan nakasangpat tumatan ni Bayaw siguro inton malam no Biyernes. Sige, awan parikot iti dayta, bakat. Tatang, ina kon agtrabaho. One? Ay, apay nga panawat nak doktora. Saan ka doktora? Siyak jay midwife. Ti asawa, jay anak yo. Babae, doktora. Huh? Magkapayat ay patpatignak. Ngem, di anak ko na po kaw. Di na kun malagay. Tatang, nyalaan kayo iti merienda. Agmerienda tayo pa'y. Ay, dayta ka din tayo maawat ko ka ayuda. Ay, nagsaya atin tayo itinda. Uray jak nakimit-meeting. Apay, tatang. Ada ka di maawat yung ayuda? Ada nga ron. Dagulit ka. Kaka. Akwa. Ala, tatang. Agmerienda tayo kit din. Naimas day ta tinapay. Ay, pasensya ka na, balasan ko. No sikat ikaduak agumatang iti maintenance ni tatang yo. Jakmot ngamin amaw dagiti agas na. Ay, anya kayo lakit din ayan, anang. Syakit di ati dumawat iti pasensya kada kayo. Tanagbayag kayo anagure iti klinik itay. Ay, awan anya man na balasan ko. Bala, kuyugan na kagumatang iti agas ni tatang yo. Tapno amok to, tigat-gatangag. Wan, nanang. Oh, naimbagarabiim, Nancy. Ay, kastamot kan ka, Guryo. Naimbag arabi imat. Kat, ni Doris ngay. Talaga natangkan ti panagpuspuso na. Pulo sa di na kaya ti sumurot dito. Magmerienda tayo, doktora. Ay, nagsingpay tayo, kumpare ka naggapu iji Arabia. Ano tinted na nga ayudak. Sino kano akong pari na? Sa ti bagbagana aber. Ay, kasjay. Ala, mangan kayo latan Ado mo tinaluto. Kumusta mo't dayjay adures, Barok? Ay, talaga ka di alin ipat na kami na namin pinsan. Ay, jakman amukin ko na nanang. Itatada akong dito, Dituyak maten ngagbirok iti trabaho. Ay, naalas ti ugalin ni Dores. Idi inawagak,
Kunanakit din, nga ang mga no dumawat kano iti kwarta. Ay, uri kas-kasano, adamo trabaho ka. Kahit, anya nga imo ti kinunana, imbagam ti kasjay. Kunanakit din, ada tayo kano, ti agnumnumar iti pensyon ni tatang. Ano niya? Hanggang kinapudno na, amin na pensyon ni tatang, nakabangko. Hello! Oh, apay taga rin itayan mo? Siyempre, madama ti happy-happy. Kan mabalin ka diya, kanya-kanya talangan, takasta ti kayat ko. Panunod ka man imbag, Doris. Kailiw na kantiya, ma'am. Sarong karam kumamad. Makonsensya ka kumamad. Hay, di ka manaktak iti happy-happy mi. Bye! Ayan ni Doris. Malagip yun ni Doris, tatang. Sa anak met akabaw. Tapno jak malagip. Ibagaman tao may naksarong karan. Wen tatang, ibagakin ko dayta. Kailiw ko ni Doris. Takarup-rupa na tayo kaayan-ayat ka. Ah? Sino akaayan-ayat yung tatang? Alipatak, tinagan na. Ala, bayan nyo nga ruden. Sige, tayo bagakin ni Doris, asarong karan na kayo, mate. Ne, aping ngay may ka dito, Isabela. Kunak man no saan kan nga agsubli dito eh. Mailiw kan ka ti amayo, kaya't nakamakita. Agsagana ka. Agbiyahe tayo ton bigat, tasarong karam ti amam. Hay, jak kaya, manaktakla day na. No awan ti amam, awan kamot dito'y lubong. Iso apang nga asim, tadinggam ti balakad ko. Sino kay tayo na maestra? Ay, nagpintas ka, balasan ko. Di nakmalagip, tatang. Saan nga road? Sino kaya? Siyak ni Doris nga anak yun. Sika ni Doris. Ay, uwan. Ay, sika nga agpaisaw. Ay, nagpintas ka, nanak ko. Winanang, di kagdanag, tatumulong ak para iti masapsapul yung kinitatang. Nakaamiris akon, gapo iti adu abalakad ni Goryo kanyak. Ay, nagsaya atin no kasta anak ko. Ay, tapno amom. Kanaayon nga ibalikas ni tatang yu tinagan mo. Kailiw na ka. Pakawanandak iti kalabas, nanang. Ang manipod ita, tumulong ak kada kayo ni tatang. Ay, agyaman ako unay anak ko. Ay, nagragsakak. Gapo iti na itaan ang ngagkukan ka. Naragsak ti kaunggan, no amo tayo atalyawan tinaganak tayo. Bindisyonan na tayo ti Diyos, no kasta ti aramiden tayo. Ngam no talikudan tayo tinaganak tayo, dusain na tayo ti Diyos. Ay, nagdakas nga agpaiso ti ugalik. Ngam saan pa'y anala daw ti amin lakay. Ipaniknik ko ti panagbalbaliw ko. Wen bakit? Saan ngamin arumbang atalikudan dagiti naganak? No kasta ti aramidem, ang mga no kasta mo ti aramiden kan ka dagiti anak ta. Adda ko maasi tayo para kadagiti naganak tayo. Nakapsot dan. Kat awan sa bali amang ibin kadakwada, no di da tayo nga anak da. Lakay. Ipaay tayo kumaday ta aragsak da. Bayat asibibiyag da pay. Awan sa bali ang mga iwan kadagiti naganak tayo iti panagkapsot da. No di da tayo nga anak da. Ipatig tayo ida. Tapno ti Diyos maragsakan kat bendisyonan na tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.